nibyo koko turi hano ku kibuga cy'indege i Kanombe aho ikipe ya APR itangiye kurekura intwaro. Mwazibonye aha neza mubona ni Kanombe kuri airport. Ngagiriti Media TV twaje kuba twategereza uko biza kugenda. Ni umukinyi wa APR tugogeye ku bintu n'ubwiza uko byagenda kose turi buze kumubona. Impaka ziracitsa ni Nyarugenge. Turi live hani Kanombe turi buze kumugogera. Iyi ni intwari ikomeye cyane imanuwe n'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu APR. V8 nziza cyane imutegereje, mwayibonye. Iyo V8 ni 2025 dore ngiyo zoom, dore umusore w'amakoti kabisa isa n'isa. Murabona iyi ntwari imanutse hano i Nyarugenge. Niba uri umufana w'ikipe ya APR by'ukuri kanda subscribe. Niba uri umufana w'igihuha ubireke. Hano turi ku abaza n'abasohoka. Murabona amaV8 aracacicikana, ariko V8 dutegereje niyo ngiyo. Binjiye neza ara imbere hafi neza ya Zatama kabagiye kureba uyu mukinyi tugiye kubabwira. Amakuru nabonye nibere yahiherereye ndetse n'utwo dufoto ngiye kubereka. APR irimo irakora diru zayo mu ibanga rikomeye. Niba mwibuka uyu mutoza Nabi agera hano yahageze nta muntu n'umwe ubimenye, ariko bambwiye ngo manuki Kanombe uhagere uri buze kwasanga intwari iremereye ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ariyo APR. Ni umusore w'umuhanga, ni umusore ushoboye, umusore ushobotse. Si n'umwe ni babiri bamanukiye icyarimwe hani Nyarugenge. Iyi bayita Nyamukandagira ikora diru ziremereye. Abafana b'ikipe ya APR mwese mushimire Afande Deo. Mushimire Afande Deo kuri iyi diru ari marakora. Munyandikire muri comment ati thank you Deo. Afande Deo. Mushimire Afande CDS by'umwihariko. Ni umugabo ufite inshingano nyinshi, ariko mu nshingano nyinshi afite ntaburira APR umwanya. Kubwanye mvuga ko ibyishimo abakunzi abafana b'ikipe ya APR bafite musangiye mwese mubikesha Afande CDS Mubaraka Muganga. Intwari mwese mwemera, intwari twese twemera, umucunguzi w'ibyishimo ku bakunzi ba APR. Mu gihe umutoza Darikonovic yari yabangamye Afande CDS Mubaraka Muganga, agahinda kanyu kabagezeho, aramubwira ati taha, icyo duharanira ni ibyishimo by'abakunzi b'ikipe ya Nyamukandagira. Uyu munsi wa none rero ibindi byishimo bigeze i Kanombe mu kanya gatoya n'ikimihurura nguko n'ubundi twaberetse tumutegereje. Naka video twafashe mu buryo bw'ibanga rikomeye nibyo tugiye kubinjiramo. Reka mbarebere n'ubundi izi transfer z'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu zitangiye kuba zamanuka ni Nyarugenge. Narabibabwiye umutoza Nabi nubwo bitaraba official, ariko umukono ku masezerano niwo urimo urakora bino byose. Aba bakinyi ngiye kubabwira n'abakinyi babiri baturutse hano South Africa bashakishwaga n'amakipe akomeye cyane, ariko birangiye umutoza Nabi Malu amanuye kabisa aba basore. Ni umutoza nguzwiho gushaka impano ndetse akanazizamura. Ndaza no kubabwira izindi transfer nazo ziri buze kwagira mu gihe gito kitarambiranye. Abumvisha ikigano cya mbere cyabanje twasizeho ku isaha 11:55 twababwiraga ko turi buze kubereka transfer ikomeye cyane y'ikipe ya Nyamukandagira. Turaba dutegerereje hani Kanombe ku kibuga cy'indege. Diru rero yabaye diru dane, intwari ramanutse. Okay, twatangiye rero. Uyu musore ni transfer ikomeye cyane ikozwe n'ubundi. Uyu musore bamwita akazina ka mbere yitiranwa n'umutoza menyana ari mpamvu amukunda nibazi nawe cyane. Reka manze mbabwire amakipe yagiye ashakwamo cyane. Yashatswe n'uwo bita Amakos, niwe usanzwe amuhigira. Ashakwa n'amakipe agiye atandukanye harimo nka Kaizer Chiefs. APR arikiri gukora akazi muri Kaizer Chiefs cyane bitewe n'izindi ntwaro ndibuze kubabwira. Ishakishwa n'ikipe yitwa Kanyiso Moya, ni ikipe ikomeye cyane hari ya mu gihugu cya South Africa. Ishakishwa n'ikipe yitwa Nabiela
rero niwe mukinyi APR imanuye. Akazina ke bagahina na Biela, ni umusore w'umuhanga, umusore ukina kandi akanatsinda ibitego. Iyi ni gold, ni zahabu yimanukiye hano mu Rwanda. APR itoraguye zahabu ahantu yari yaratsimbwe. Uyu musore rero ntabwo byashobora ko yamanuka mu ikipe ya APR mu gihe yari kuba idatozwa n'uyu Nabi, ko ni umugabo wamuzamuye cyane, afata taraye ayishira ku rundi rwego. Ibyo kudribura uyabizi kubi, ibyo kwiruka bizi kubi, kujagaraza defense abizi kubi. Rero uyu mukinyi yaganiye na management yiwe, aganira n'umukoca we umutoza nonaha, aramubwira ngo target yereka kuyigira iyo kipe ya Kamiso Myoya, ahubwo target uyigire APR. Ati se APR ni iye kipe? Aramubwira ati rero APR ni ikipe y'ingawara mu Rwanda, ikipe yembera ku gihe, ikipe itangira amafaranga ku gihe. Mutipe aravuga ati rero mu Rwanda umupira waho uri hasi ugereranyije na shampiyona yacu, kujyayo byazansubiza inyuma. Baramubwira ati oyabireke, iyi kipe ya APR ntuyizi. Umutipe yanditse kuri Google, yanditsemo APR, asanga ni APR imaze gutwara ibikombe 23 bya shampiyona, asanga ni APR itwaye ibikombe 3 mu mwaka umwe, asanga ni APR izaheka Bariyo Mapyisi, asanga ni APR imaze imyaka 6 yitabira imikino nyafurika. Arangije aravuga ngo iyi kipe, arebye abaza n'umwe burya bano bakinyi bakomeye babona amakuru yihuse muri FIFA ndetse na CAF. Abaje muri CAF abaza umunyamakuru twemera, aramubaza ati se bimeze bite iby'iyi kipe ya APR, hari ibirego biri aravuga ati oya, wagerageje kurega APR mu myaka myinshi. Umutoza bita atariko nawe APR yaramugaritse ko twasanze ikirego cye nta shingiro. Niba bakubwiye ngo amafaranga yawe azagira ku itariki 5 kuri konti, aho kugira ngo harengeho umunota umwe saa 6 z'ijoro buracari tariki 5, atahubwa amafaranga kugeraho ku itariki ya mbere. Umukinya byumvisha aravuga ngo nubwo hano South Africa tuyabona, ariko ndaza kumanuka nigaragaze. Ariko kontra ye rero nayo iteye ukundi, irimo duclose dukomeye. Utwo duclose natwo turaza kutuvugaho. Reka tubanze twinjire ku yindi transfer ya kabiri, nawe ni umunya South Africa. Uyu Nabi rero mberetse ni umusore uri inyuma ufite baga iri mu mutuku. Reka mbabwire namba 2. Umusore wa kabiri bamwita Ngosinati Sibiso. Uyu rero ni kapiteni w'ikipe ya Bafana hariya rwose mu gihugu n'ubundi cya South Africa. Ni umusore w'umuhanga, umusore ukomeye, ushoboye, ushobotse. Afite metero 1 na santimetero 86. Ni wamwataka, anyura ibumoso, akoresha amaguru yombi, aradiribura bya hatara, ariruka, kwirukanka ntiwamusiga ni kamotera. Uyu mutoza Muleo Nabi yaravuze ngo mugende umutoza wa APR, umufuka niwe wubaka ekipe, umutoza niwe wubaka ekipe. Yuzanye best coach, akuzana best players. Yuzanye best players, atinyura abandi kuza muri yo shampiyona. Nicyo APR yakoze bwa mbere izana Bashabobu, nicyo APR yakoze. Uyu munsi wa none rero impaka ziracitse i Nyarugenge, intwaro ziramanutse. Harandi makuru y'igihuha, reka mbabwira ati ntimuzigire murayemera. Yazanaga uwo bita Peter Banda mu ikipe ya APR. Ibyo ngibyo ntibishoboka. Peter Banda ni kimwe na Basekiganda, abo ngabo ntago bari ku rwego rw'ikipe ya APR. Ku rwego rw'ikipe ya APR rero bano basore, akazi uyu musore bita Manipula Salenge. Uyu nawe rwose APR iramutse imuguze yaba ari diri ikomeye. Rero so gusa mwumva indi diri rero iremereye, Uwanja wa Mkapa, umusore uturutse ara Tanzania, nari namubateguje kare. Nawe none turaje tumutegereze mu kindi kigano, turabereka indi foto. Uyu musore ashobora kwagira mu rukerera rw'uyu munsi, bamwita
Mukwala Steven ni umusore n'ubundi waganizwaga n'ikipe ya Kaizer Chiefs, yarasanzwe akina ikipe ya Simba mu gihugu cya Tanzania. Ni umusore uvukana n'ubundi South Africa. Barangije baramubwira ati mu Rwanda wabimenye aya makuru urayafite? Ati sayaye. Ati hari ikipe mu Rwanda yatoboye banki. Ati yatoboye banki Montiyari. Ati se mu buhe buryo? Amafaranga yose ushaka bari kuyaguha mu gihe ufite tara, ufite akaguru bakeneye na mind. APR ibintu irimo iragura ni bibiri ku mukinnyi. Irimo iragura mu mutwe, ubujya akoresha mu mutwe bigakontorora amaguru n'ikinyabupfura. Nibyo APR irimo iragura nonaha. Rero bayitanya mukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ariyo APR ikomeje gukora amadira aremereye. Namwe mu nkunde muyikunde tuyishigikire. Andi makuru mane izi transfer se oya, reka ino nkuru nyireke manze nyiboneho inkuru iremereye, manze nyiboneho ibiremereye. Ndibuze kuza mbabwira kontra y'umutoza araho ntegereje, ndibuze kwigwaho, ndibuze kubereka tike y'indege, mbasomera uko situation zimeze. Murakoze cyane, Imana ibaho mu gishuta gabanyisha.